upu atu di loa i tātou. O le upu le na lafo na nafi. Ta alo o tau. La fori o tau. Una le na lafo le la pule na nafi. O le fair play ala. Fai le interview. O tātou oi le lunga kapinete whamoni. Ale fa weto sa unor tai au. E tu e fai melea. Player. Tu e la fori. O whena al sa o tātou mtau. Ta tia la ia fa pel mele o tātou au ngani ei. E peo na mātou fai atu. O le anganga ato, sei tātou whaminoi le tūlafo. O na tātou malamalama, o tō whinga umalawa langa le tau te au ngani mai. O na le whamanua lia o tau le o a vea mte te fono. Tau tō whaafonga sa unoanga na mula utu. E le ia o le awa onga na sa waina. O fia tō atua le mele o le saini. Tō sape meita sainte tia le taita I fono main. A le saini le storu, ele whainga lase kupe. Is that right? Tō sape meita sainte tia le tangata lea e ave o taita I fono a. A le saini le storu. Ele a toa saini kalari kupe anu whungwabai. O le ala leo le mātou pipi atu. Le mea lava lea vatu. O le whaasoa. O le whaasoa ina ia manino, mamana malapo. A po whea tau te whetu nei. Langa le tau te turi lava tau te whina ngaro lava. I le mele whapea o le taitei whono sili. E ma taitei whono soa. Le whoina vatu le tūlanga le tau whamamla manga o le mele. En tātou vevesi ei whoi. Mali lia sui. O le anganga o le puipuinga. O wa oai tangata e tua I aipe a wha le tonu le bloketi. E tua le tangata le na avil wha tutuanga. Aipe e wha pena atu, mari lia ia, tātou wha solo, e le se tū la whono fo e tā mau e umalava na tueftu na I me tau na iai.